A s kim sada, dragi, tikve sadiš? Naime, u oči posete misije MMF-a podpredsednik Socijalističke partije Srbije i direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da sa MMF-om ni tikve ne bi sadio, tamo gde oni prave priču, tu leba nije bilo. Bajatović je kazao da razume da je aranžman sa MMF-om bitan za imidž Srbije, ali za Srbiju taj imidž mnogo košta. Pošto sve što on radi je izuzetno... Mi kroz prozor godišnje bacamo 5 puta onoga što nam MMF donosi. Mi sami možemo da smislimo ekonomske mere, rekao je Bajatović. Mi, kao što vidimo, proteklih godina smišljamo te reforme i mere. Da. Tako da smo Jana i ja se pitali, a s kim bi to tačno Bajatović tikve sadio? Tikve bi možda sadio sa ovim gospodinom. Galantan gospodin sa istoka, koji je možda više prirastao k srcu našem Bajatoviću. Zašto? 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 Pa zato što možda ima određene koristi, direktno zbog Srbijagasa i sada možemo da se prebacimo na jedan intervju iz 2011. godine kada se ugovor sa Gazpromom provlačio kroz srpske medije, ali se nikada o tome nije javno govorilo. Gospodin Konuzin kaže da će ruski premijer upoznati vlasti u Beogradu sa detaljima izgradnje gasovoda Južni tok. Šta su detalji, šta mogu biti detalji koji vama nisu poznati? Pa praktično nema detalja koji nama nisu poznati, ali sve ono što se dešava je u okviru feasibility studije. Dakle, feasibility studija, svi detalji poznati, sve puca od javnog. Da. Međutim, prema istraživanju insajdera, skoro ni jedna nadležna institucija ne može da kontroliše u šta se sve ovaj novac ulaže. Koliko će šta koštati i da li će i kada Srbija početi da naplaćuje takse od protoka gasa kroz Srbiju, po svemu sudeći malo ko precizno zna. Pa, ono što trenutno znamo jeste sa kim bi Bajatović sadio tikve, a s kim ne. To jeste.